from December 21st. That's 2020. 2020 ni mu na me dey sika koma bra bi your friend Salifu dodo na friend Angola. I was a pebble crew. Na oye agent edema papa ni fiora. Na otete asase. Nti na me mepe asase de container de asiso. Ana me dey sika no kwa share nsem. De dey sika no kwa ya no. O de me nechna saa ana o fa so yes obeton container bi e wo side o nti ene dia me mba be ye no e ye pede a me ntoye no to container no patwan na o ka so o ma ba bi fo asase si ana so o ma container baka me ko ye no me ko fo asase enti me ko afa asase no ana o ka asase ne de wo ho ana o kire me ana o so de gi 5 years 1000 Ghana. What the container ni sisua 5 years 1000 Ghana. SOMPA FM. And the 5 years 1000 Ghana no. Ana ofre me kire ga me say obi kra ye bi asi nchen ho. Obi a container ni bi. E di asi nchen ho. Na nipa na say adwuma na wo de we di no. Anya mba so. Enti onya obi a on ton mano. Okay. Enti ene dia me mba ba ye no say ye pede a ene dia me nipa na ye de enka. Ana ode nipa na number maame. Enti o say nipa no o wo sahwi. Oye galanse adwuma. One China for na ye adwuma. Enti me nipa na me friend wo phone so. Ana ye di nkombo. Ana ye o ma ye miansa no timi conference call boom. Ne ye kasa. Ana nipa na kan za content obaje ye 3000. Na kan so nti ye so. Enti kasa mu a na di nkombo na be si 2500. Enti 2500 no. Ana me ye say na dabai na obeba ma me diska na hye wonsem na so wa bie no wa ye nkrata ade ama me. Sa. Ana ye say adwuma na wo ye no. Onya ho time. Pressure we adwuma no ho ntino me ma no emre kakra nti me twen na say me tama me so me adwuma na pese me ye no aso worry me ala me Angola na nka sasa ka kire me say nipa no no kura wonte na se ene kabe ya me wosika me nkoye me container na mbra emfa mbesi bebi a wo kire me no ma me je pene ye ebusa na say okay na sika no me de sika no say beba half e de bebre no say container no yes to no watu abi ama no me atua bi di ama utu ya say me bitua 1005 no say no say ya ka ko see 2500 watu ya ta ka balance 1000 patran okay ana man 1005 container ru anankasa na ode man na agent o ka say me mfa ma agent no na wa be kan nsa agent anka no so be mo asase ona ode say scan man patran good intimidate scan de share nsa no na say time na wa delay me I don't know, I can't say frame. Catch me say, "O friend, you pan say on be no on paper na on face can share nsa aso we nya no." In the car no nko ano. Mo sika me nkoye me container no. Emfa mbesi asase na o kire me no so. Enti ma me so me je pene ye. E ka kire ne say sika na waje no. Say e wo ho. Ana o ka kire me say patron sika na wo ho. Na me kan so on face sika na o ka kire me say obi sika de. O ntimi mfa nhye no na o de akoto bank. Me so me call no ho Friday. No yes any Monday oba ko yama e di abreme enti Monday numu no me call ya na man goto no me friend number enko enti didim na me ba yale na me call no no me twa ba 6 months ansa na me samba eni na ho wadi enti me ba ya no me friend na me nya no me ye ya kopem se last month 24th anam na me kwhia no we Angola no me kwhia no mozongo oji usika no patwan enti me hia na mbusa no se na dia line na wona me ko no waje me sika adwuma mba ba ye tisia me hunu so enti line na wona me ko no mani nje ho enti ho no me yire no ama no koka ono okotwa asase no okotwa asase de maame e wo ho no na wa chance okay enam san so me ye container na de buy enti container is ho sisia ndo twa asase de maame no say ahase na mfansi no obi nso e de ne dia e de abesi position na o de maame no na sa tam no kotwa ma na obi de esi wo na wo de no twa ma wo di sen ansa na wo de o kwa no obi si wo o twa ma be say 2 weeks time o ko en no obi de ne dia abesi wo enti nipa ne de dia abesi wo no na me say na container we de ye de abesi wo because ene ba na sa container esi nchen baby na ye de ya ba besi baby a wono wate ama me no endia me busa na
so be frɛ nipa no frɛ nipa no phone so menim kɔma o ne nipa ne die ana okukuru container ne yede e di free ho na o se me nyem adwuma enti ne Sunday mu na me de meeting for kwa so mo nkɔyɛ adwuma ye ho ya na ma me bi de call brɛ me sɛ efiewura no sɛ wona me kasa na me se fiewura no sa na me je call no ne fiewura no bu sa me ne hwan a me to block e wona sa ase so ana so agent na de ma me ana me ga say agent no Angola na de ma me ana say Angola no hwehwe Angola no kra wonya no better a number of days in your friend number 9 nko na me say okay wono so wagim sika na odi ade odi ha ma me ana fiewura na ga kire me say me njai blog no to na me say sia me so ma mix mortar na yi nti me jai to an say mention ne be say be ka ana fiewura na ga kire me say inde ya saade a me to blog no na me njai no no beba na ya siesia asem no enti egusu kasa na bla bi nso de moto bae oba honom no no be cha say ye nja adwuma no na me say wacho na wo hwan a wo se me nja adwuma o se honom na ye ne dia hwan na de ono so de ma no Angola no ana de honom ma no Angola o ye smart you enti ye njai na me ye say me ni fiewura na edi nkomo enti no si an fiewura say me nto blog no enti me to wi a obeba ma ya siesia asem na wo se me njai ne de me jane the cement na ye waste ana oni oje call na oni fiewura nso di nkomwa na ye say ye to blog ni wi ye na ye jane e ko fie na say the Tuesday no me ko ho a mo so ono afa no container ide asi blog na me to ya no patran odi asi u blog no odi asi me blog no so okay ato ayi ni kra veranda na banani je say usika say na akodim isi a me sika akwakodi we no Angola hono aya 3140 no aya sika di Angola ho aya 2500 je say no fiewura ne de wo onimu fiewura ne ni me Angola no na wonimu no patran de odi moto ba no so se fiewura ne de ma no ono no sa woto edi odi ogifri Angola ne chen ti fiewura no ankasa ma me ne de wo no wo di onimu onimme to no nka sika sembia ono me nka sika onyi usika ono so nje mi sika nje se nipa a wo ji usika ono ho ya Angola Angola se sika na wo pa na wo o ma ba bi na fa container ni isi an me pa mi sika back umpe we ni bi patran container di kan no yes so de be ma akoba na obi aja na sa container no obi agi sa container nti Angola no o se de isi a mi hu no me friend number no so a enko na sa na ye be de hu no eya sa na ye be de ne hu na mam wo ni photo ba patran I be your the picture ba ya ni fiewura de so ono onimu no fiewura no de asem we ono onimu fiewura no onimu waji usika onji mi sika by de me kan de afa fiewura no say ono ka say ye nja asem no ne ye nsiesie no ono kra ye mienu no a ye ka asase no ho asem bra se wo si jai no si enyai no fiewura wonyi usika correct wa wo kan wa se fiewura nyi usika se ni pesi e me ni bre ne so e Angola no do usika ma ntie ko ha fiewura na se ko ha na dwen kwa ana sisi ano so no foundation ni ayi na me ya na me bo ho ka no senka guy no di na yi be si so no tua usika ma ono so no e so otua msika no no wa ko no so fa usika ma ono ma friend so fa msika ma o de national bla we di nya issue bia wonu wa ba obi atu foundation enya bola so ne tudu wo hu senya wo na utu foundation ara na fa usika ma no e ga na hadu obi ebu ni nua kwasa eti bla se wa se mi Angola ne ye timi kosi abonten kowe ade nke betumi aya ne number e de be frɛ no anane picture ne na kasa na wusu sa wo frɛ nko wusu sa wunim ba bia wote minim ni fie na ko ne maame me ko fie ho a omo so oni around ye pone ye be ko